Fajr Tari. Assalamu alaikum. Fajr Tari silsila program tahuge emme ahlu warina wara baajjo rekan edemu mire sali Abdullah badal kolli silsila program kayak ad engodana fadan silsila vetwedi detin rege program ga midani Yusuf alayhi salam ge wahaka ade ekayfanu wahaka rega nimfoin hisabun feshgen kuriya gendani mireves program danwalani Sheikh Abdullah Jamil kuriya gen mire program feshuma on danwalani Musa Nizara ade me awdme emme fahum me fada program ga awdme wahata kam fashafa onnani no ta awdme wahata kam gen gos onnani Yusuf fan na adi me misurge wazir ga ambikamal terege hinga adi kandata ga ekuga awdmen na ufedigen ba suwal ta jawab danwala ta awdme masay ko fawan ade goto awdmen awdmen fa kurin kit Qur'an ga Yusuf suratuge sawis wana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala e fattawa devamu wahi kurawa fawa kalime ka behegotun ade ei awdmen kurimus danwala faden walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhan rabbi mi ay fashiganar mi anna hammage maana ade are ko mi hammuge maane ko bakan min awdmen mi dehawa maanaya non ilmurin awdmen ege maana ko difa gota mechi awdmen ege danwala fawan ade ege bache kurire awdmen maane barangala wahaka dakka den eya gulegen mitanuga mi awdmen insanunge hituga mi ufedegen anna nun awdmen fahish kantataka hoshayal gatumattaka furatama mi insanage hituga note insanage sikune terega ufedegen mida kantataka insana durukuruma ena ekankam durukon hifahta denuma eme furtam lebe baraki kobato mi awdmen wahade komanu ehma Yusuf fan wahaka dara awdmenna ibe enge ekalege fana ayatuges bank de fawa gotuga wasiruge amikamballun hosheri kantata noni egota amalta behetuma huga ekale fana hippuluga abes kamana ya de terega komiskal ihsas de hinga dekan ayatun awdmenna dalil libe enemes ilmari midaloni nabi ebekale gotuga honne ebekale kabuma adekale fana awdmenna ekale fana siratu enge wara tedwari amana teri ikhlas teri riti hurihasi hofrode liwadam beflakama anika ayatun awdmenna dalil libe ekale fana wani Allah subhanahu wa ta'ala ekale fana ewagotuga wes ihsas tabuma gowes ekale fana kam durukurama magudakkawa ekam rakkadere ko deva fa adei awdmen fa kora mi zinega amala bekoto ehma ewahake ituru baradenu gotu awdmen re kurirega wah dekki kit rasulage hadis fole danawaluma e hadis go onnani zuwanak ade zuwan kamuge emme fahid wasruga ena ihsas koreveni enuba fahish amala araganna rasul arihen as ena dannawani wara safu bahu wara kerumayas ekiga ena hitun e zuwanunge e dawruga e wagutuga efada kamaka hudda libenje he wagote ekaha gotaka rasul an as ena dannawani kit rasul arihen as dannawani timanna ya zine kurumuge hudda devash den me ewagutuga awulmen mitame fa koravani awulmen mi ummatuga man nabiya efada kankama irshad devagota mi irshaduga macha awulmen mi fa visnadam penwa point eki ka noba kantatako awulmen salama mi wani kurireges awulmen fa korifaden emi ha lifa honna dini talima enagi iman tarikama mikankam mi fada huriha noba waswasta ko ena control ko ena sida me gotuga bahatta dekan etan ko awulme nukta fa koramege me waga danna komegas rasula ena vara mi visne gotaka ekan mi ungana devi buddhi ge hamatakun ena waga dakan firi sabak ena ke ala islam dina wadagen hori suwana kabuma enage sekundi ga adima boda ilmi dini mikha kanta helendri kam nesuma hoga enage buddhi visne war gotaka rasula ene mukhatab kore rasul vidaloni tibage gatimage mi ka tifada huturu amale koruma edenan heyi tibaga mammaya koga ena Allah gandi huwa ka fabarni tibana tifada kame no Qur'an me tibana tifada kam kon Allah bari ko debash takrar ko rasula enage gatimage mi hunna gule gota suwa kore mamma datta podu data me gos men ken me huriha farataka nisbe kofa mi ewa ka denne me fon en amille roifa ades kofa rasulullah danwani timanna tifada nuba fa aish amalakum minjuko dewato Allah dua ko debash den
agol menenge ne wahakane mendi egota ene info ekam visnige ena ekam salama ena amille rasulullah westene kombe ehmiba taga nuktayki mi insana hituka mi ufede hamma noniya mi nubaa kantata huge ihsas ta verive ganna eruga ene ge sekundiya no ene ge hita ene visnifa honnan ibe jehe hagigatu ge ene kantata kondur koddene kanteke en agonu mi kene taalime en agonu mi kene adabe en agonu mi kene akhlage riti usul take mikan kamaki agonu menna deen ganna deche ad emme huriha kam ekogen agonu mi kene iman tarikam ehnoda ahmad abdul karim ade musa nizara ishara kure fada algon menge mavegen wa islam diinuga kit rasula sallallahu alaihi wasallam wani huriha riveti gottake dirulumuga huriha riveti gottake algon menna dasko dewafa kit rasula sallallahu alaihi wasallam ge hadis fula musa ishara kure wa hadis fulu wes algon menna me engeni mujtamauga dirule komme anghena kiwes kommes mihegge mammai ehennoni kommes mihegge dattay ehennoni kommes mihege kokkoe kawani ehemwima rasula egota misal jassawagen algon menna e visna devani misalaka evves mihaku enage ebbon ebe fadatta nuata kokko nuata mammaya zine kuran nedene hama ehemme mujtamaga ehen komme anghena kiwes hama ene adi ene mamma kamga noviyas ene datta kamga noviyas kommes ehem firehenege mamma noni datta noni kokko kamga wani ehma ko evves insana ku enage amilla mamma noni datta noni kokko adi noni amimiha ya ehem miha ku zine kuran nuruhe fada enaves ehem mihunge mainna noni dattayin kokkoyin abinna zine kurma nafrat qur'anikan mikal gotakal won menge ma rasula won menna visna devafani den zineyaki haigatuga ehen huriha ane kantatage sallallahu rasula kirt qur'anuga kirt rasulage hadis fulta ko ngeni nukuran angawani ehen huriha fahish amal tawkun duruheliwa angawani eko zine war tafatu fahish amalenge ya angawani kariwes nuwashe ei kari vejja baikal kantata kariwe ekantata kun duru we gatumaki ma undakunga nuwe hingadan henno zine angawani la taqrabu zina zineya kariwes nuwashe mi fada basfurtakum zinege nubakama mikamaki kihawarige bodu faafekan algol mena warangala inge ibrahim muhammad ade miharu algon men wahak dakkom midani yusuf alayhi salam ge wahaka uge mi baata algon men genestem midani ade ekamana yusuf alayhi salam ge puluga hippawa fa waniko ekalek faanu ekamana fola labwa fa duwe wada nokko wada nekuma riwayatuga mi annani ekamana ekalek faanu ge fahappulun duwe wadagen ekalek faanu ge gamis koluga fahatum hippe ekama wani hennames dorahame avaha diuma mi defaratum wes wada korevi kama me wani e yusuf alayhi salam beenu fulu wadati fillawagen beeranu ko wadagatu mataka dor hulwalawan ekamana beenu fulu wada navani ekalek faanu dor hulwiya nudevva ekamana ge maqsada diman amuraluma dor nukta nudi hifataluma e mi de faratuges mi dekamuge macca mi wada korevuni ekamana maqsadaka ekalek faanu embur rujuave ummeta furihamawane gote heddewman ekamana beenum fulu foti adi mi dandiwaluga den yusuf alayhi salam ge sahib nota ekamana firikadunna gandwara wadanneve eru emihunge halat huri mikahala gotakan algon menna mi wahake dehawani adi surat yusuf ge fansavis wan ayatuga mi wahaka allah subhanahu wa taala wahi korwa fonnani wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min dubrin wa alfa ya sayyidaha ladal bab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم den e demihum me dora dima duan avas egum fie adi ekale faanu hedun koluge furagahun hifa e hedun kolu ekamlege vidala fie adi ehindu dorukarin ekamlege firmiha e demihun na ferne den fahe ekamlege munye kalege anhenunna nobakam ekkuran ulunu miheka emiha jaluga hayyar kurun nuwata veenum furifawa aniyen emiheka dinum fiwa ehen jazai veheye ade mihisabun algon menna mifennani anikaves ituru makare hage gatuga ei huturukam bodu makaren hage gatuga algon men e balala fiya ekamana kulliyeka kirit koravan fettevi miwes
algon men kurin reyas ishare kuri wahaken hevi algon mige mi ekamna kirit kuramuge macchakan algon men mire balala ka beena mennu mikamuge hagege beena maki ekamna firikadunge kurifulu matiga ekamna ge kushen nekkan hama kurum ekamna yakin koddevam beenu fulwani yusuf alayhi salam ekamna mushwale wada gati kama ekamna ekamun mana wadagen kama ehem wime mi kirit kurave gote veni ehem wima egotun ekalek faan ekamna yak fahishamale kuravuma uluvikama ekamna ekamun duruma salamivuma masake kuravikama mi dakkam beenuwa mi echeki nota message ki mi lomatin fennang kuda hindukolage halatu algon menna mi sifawegen dani hage gatuga ei algon men insanaka mi hama fenna manzaruga machan hukume koram vejjiya waran noba hukum koravidanaka meemves eba deha wegen de den ede mihu misalaka ede mihe mi ekaki anikaki ede wigen wa fara ehem vejjiya miga mi ede miha mi badalwani ede wigen wa farataka numunam aniya veriya me badalwani aniya libe farataka me wara kuda kuda hindukolege terega asluga aniya veriya me badalwani aniya libe farataka mitaga den ehem wima eha hisabun timage sahibage sharafa mi ekanta ga ugubate den jehenekam ge khiyalu mi ufedeni mitaga edi enage mudala goti godana mikanta takan aragan ifeterikama mikankama dimaya da mihekan huri jazaayaka meduga me suwal ufede goivani mi khiyale mi kuda hindukolege terega me badalwe kantattakun fenna gote mi wan ehsabu mi ugubaten haggu wejje kamuge niya kandele tam yannaniye hage gatuga ei bodu makaren mi hadane e makaru hedima note e oluwadima ege sabun ekam mi badalwe gannani bodu muamarayaka note bodu jarimayaka hage gatuga ehem wima algon menna mi wahakaga mi itura mi tafsiratan algon menna mi fenigendani musanwar me algon demek ibrahim ishara korhin ek fahoga me wegen degota bale alayo me e shariatu ga madlihin hage to getano fudiga midiyei e tanun kaakoto e izzatan araganna ngone balen jehunu madlihin be algon bale alayo hage to ga yusuf ga faano furatama ekma be ko to bes wahaka vedalan nuwe henneves ekamana e dalalla ade ekandata karagati yusufana vidaluim kalefan vidalwani mi ekamana eti mannage watima kalefanu ga fahatun tima kalefanu benu fulugen duwe wadagati ekamuga hekkaki tima kalefanu ga gamihe den imberi bayan korabba ga ekamuga mi e mashwara ge nota e me ekamuga hukum me kuri kuda kujje ns mi imberi bayan korabba ga ei ama baaligo fawa firihenekka manwata mihekama imberi boda buradan mikota ad albaniyas vidalwe bizamane kalmere kam gawa ena hukum kono bonani hagigatuga ekamana yusuf faanu gastukugen diyakamuga waanama ekale faanu gamiyuga furaga hunne bidifa hunnane adi yusuf faanu ekamana ge izzatan araga kamunu araganna gastukure kamuga waanama ekale faanu ge gamis koluge kurimatinne bidifa hunnane ei ekamana amili nafsu difa kurumugatun gennawa harakatege sawonne kurimatin gamis vidagendani adi yusuf faanu salamadanu kura masakadu sawonne ekale faanu ge gamiyuge furaga hum bidigendani den agunmen manzara balala fenigendani yusuf faanu gamis kolu furaga hum bidifa honi manzara mi agunmen negen ekale faanu ki bariya ಬೇಗನ್ ಬಾ ಬೇಕಲೆಕ್ಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಅದೇ ಮೂಸ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ತಬ್ ಬಯಾನ್ ಕೊಡವ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕೊಡವ ಫವನಿ ಕಾಲ ಹಿಯ ರಾವದತ್ನಿ ಅನ್ ನಫ್ಸಿ ವಶಹಿದ ಶಾಹಿದು ಮಿನ್ ಅಹ್ಲಿಹಾ ಇನ್ ಕಾನ ಕಮೀಸುಹು ಕುದ್ದ ಮಿನ್ ಕುಬುಲಿನ್ ಫಸದಕತ್ ವಹುವ ಮಿನ್ ಅಲ್ ಕಾದಿಬೀನ್ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين مي آيتكوجي نوت مي دياتك معني اكليك فانو يدالويه شهوتن يدي مكرو timankalek faanu atlaga gannan uluni ekamblege den mikama mede ekamblege timage mi hun kure hekiveriyaku hekive bunye ekalek faanu hedun kolu vidifawani kurimatin kama ekamblege buni tedeke ege mane ki ekalek faanu hedun kolu kurimatin vidifawa kama wadi viya ekamblege bunani tedeke den hedun kolu fahatu වීදිපාවාකම වනීවිය එකලේක් ෆානෝ එහද්දවනි තෙදෙකේ අල්ගොන් මෙන් මිවාහක තව විස්නාලාෆා දෙන්හම එයා විදිගෙන් ඉංගා බලාලි මාල්ගොන් මෙන්න දේහවකින් ඉබදේ අස්ලු හගීකතුගා යූසුෆ්ගේ ෆානුකන් මිතනුගා මි තෙදෆුළු මි හද්දවනි ෆලම්මා රා කමීසහු කුද්ද මින් දුබරින් قال إنه من كيدكن إن كيدكن
عظيم ماني دم فهي كليك فانوجي قميص كولو فرقهم ويدفع هوريتم فينمو اينا يعني العزيز بنيه هما كشورون اي تيا انهنونගේ මකරවරි කන්තක්ගේ කමකේ හම කෂවරුන් තියා අංහෙන්නකි මකරවරි කම් බොඩු බයිකේ අල්ගොන් මේ මී ආයතගේ තෆ්සීර විස්නාලා ඉරුවා අල්ගොන් මෙන්න තෆ්සීර ඉල්මුවරින්ගේ බස්තකු මී වශහිද ශාහිදුම් මින් අහ්ලිහා ඒ ශාහිදකි නොත හෙකිදි මීහකි කොබාතෝ ඒ කාකුතෝ බලාලා ඉරුවා අල්ගොන් මෙන්න ෆෙනිගෙන් දනි රිවායත්තකුම් ඒ රිවායතිගම ඔන්නනි ඒ kuda kujjek kamga rasul sallallahu alaihi wasallam ke ben ibn abbas riwa korwa fawe rasul sallallahu alaihi wasallam hadith pul kurevi hataru kujjaku kuda iruga wahaka dekke ege terein ek kujjaki e yusuf ge faana hekidi kujja ehmima e woin dehavani e kuda kujjek kamge den kamil ga sahibul kamil liwa fa wani ei mi zulekha ge bodbebege tarifuleke azizwa ekuga miha kwais hekidiniye komeke algon menna mi wahakain algon menna mi dehewge midani allah subhanahu wa ta'ala yusuf alayhi salam salame kurevi ekalange kulodumanta kama hikume banta kamu nizar ade mihar algon men mi wahaka dakka nokta itora visnadan ebe jehe kanne ei yusuf fanuge wahakaga algon men tankole kuriye jehela aruga ekaleek faanu ekhwatunge faratum wes ekaleek faana makalore rewunta kedimave egotuga mi agun men handana gendem wi mihar ekaleek faanu mi wala wattaduma fohuga walun bayku nagagen negi bayka mi e faana ekhwatuna deterega hingadiya mi wahaka badaruga etanuga egotuga yusuf faanu benfula novi ekaleek faanuge nafsa behekotum waha dakka ehnoto mi aswal men faha kollen je en noktai ehnames devana fahara miyannani anikkaves ekaleek faana mikahada wara mi norakkatere mawqifa kannone ondago halataka ekaleek faana vetti wada annone mi faharu ehnames yusuf faana amila nafsuge difauga wahaka folo dakkawa fa wahaka metanu gawone faha kore mi waguta gawone badaruga wara ondago wagute sabake ekaleek faana macca ekora tuhmataki ekaleek faanu miga eggotukun vijja ekaleek faanu kuvvare wadanawne anegotukun vijja ekaleek faanu ge mi genguluwa sahib miha ge anghenu mitanuga mi kuvvare koran jeheni ehme mitanuga war ondagu halataka mi annani ekaleek faanu ben wada nugannawa eggotuka ves ekaleek faanu ge sahib miha yan ekaleek faanu ki khiyanate kama ekaleek faanu ki mi visale enaya ge karamata enake izata aragana mi kamuga dakka mitanuga awun men faha kulen je nokta ki timage nafsuge difauga wahaka dakkan je halatuga wahaka dakkan jehenekan me awun men mitanuga faha kulen je nokta ki yusuf faanu ek ge me wahakan awun men ekam wararangala eba sabit koddi ekale faanu geega eha rangalu mi mehmandariga honnawaagen wes ekaleek faana nafsu difaa koran jehe wadanne wagutuga ekan hibbar fulaa korevi kan awul mitaage ben ahmad abdul karim ade mi yusuf suratuge mi de ayata visnala ayru algon menna waragina ibrata eba libe waragina kantata algon menna eba hasilu egetere ekamaki yusuf alayhis salam de terega azizuga amkamalum elowi tuhumatu ga ekamana kushen nekkama ekamana wahaka dakkamu ediya iru yusuf alayhis salam wakeche vidale nowe fortama ehnamais ekamana ekale faana visni wadagennevi me kamuga huriha bare meti amikamalunge appulu matiekan ei huriha kameves hingani amikamalunge nufuza baro o member ekale faana visni wadagennevi ei ekan etuhumatu alwani ves ekamana adi afahu iko kuriyo saigatuga ekamana ehnamais ekale faanuge na adab dinuma adab kanda ala farataki yes ekamana me horiha echko se baenge ekamanage nufuza baru firikalunge macca wara boduka den efahu ekale faana ebes hujjate dekken netima emme fahun ekale faanuge wane difauga nafsuge difauga wahaka dekke vikan anen ayatu megeni
eman nafsu difaaga waahaka dekkumaki ei komme miheka wes libigenwa haggekkan mi ebainge den wa shahida shahidun min ahliha ekamanage ailage mihunge tere hekiwa mihe gotuga ei kaukkan maade terega mufassirun tafatuge gota bayan kurawafwe ei ekamanage aila mihunge tereng mihekkan qur'anu meengeni ehna se kaukkan kandelige enge kanne ehna silumari midalwa gotuga ei bay riwayat wagotu ei kuda kujje adi ane bay riwayat wagotu ei bodu bebe ge dariye ekamanage de ibn jarira al bayhaqi adi al imam ahmad musnaduga ibn abbas ge arihun riwa kurwa fa hadis fulegawe e hadis aziz ki abdul aziz wes de me vidal wejje e riwayat ga wagotun kuda kujjaku hatar kuda kujjaku wahaka dekki kama wani ege tere ek kujjaki ei hatar kuda kudin tere ek kujjaki mashta ibnat fir'aun den dewana kujjaki mi yusuf ge faanu ge kushen nekkama e hekiwi kujja timwana kujjaki sahib jurayj ge sahib den hatarwana kujjaki isa ge faanu kama bani Muhammad den algon isharak kuren hataru kuda kudin mi e kudinge mi tuttu iruga waha dekki kama ege tereng mi ek kujjaki yamama angena tuttu kujja waaka den isa alayhis salam ge waaka den jurayj e salih alweriya ena isharak kuren me waha dekki kujja ge waaka den mi ge turan algon menna mi eba enge yusuf fan e tuhumatum bariya kurma wes kujjaku heki dinkam adi ege tuna mi ituru kujje gotu algon me fa kureveni mi mashita ei allah ang imami farate musa alayhis salam goaduma den baratuttu iruga den en mi islam wima nota iman wima ekamga mi nubakan hita nota ena meduga mi fir'aun deke gotun mi angani azabe den nunama nubakan hita e gotun enen adab dinu gotun alifanalla e gendi eruga enage mamma fas jihem feshiyama buni mamma e biruno gannashe fasnu jeheshe mammage kurimatiga wani swaruge ehme me samara buddiveri ibreteri wahataka mi dakani ehme allah subhanahu wa taala mi kujjaka mifada mage tanwas ko devafia e maguga hama war buddiveri kama kiga awaha dakana mi ade khilaf hadisata ken ehme e algon mitaga mifaha kurani mitaga hama miyaki galgon mi faha kolen je enkame yusuf fanaki ekama beenum ve galgon men kurin ishare kuri kandataka beenum vegen uluwe farate nama ekamanaki ekamu manawe ganna fara mi insani buddhi qabul kora hamatakun algon men balafiya ekan onnane goy miharmi ei yusuf fan ekama beenu vijja ekamanaye e manawe ganna farata kawani e ganne kol ekamana beenu vijja yusuf fan manawe ganna farata kawani mikahal halata kan masle kan ama dem balan jeheni mikahal gotse ekale fanuge hedun kol vidifa hunnam wani ehinkama vijja mi kurimatinne mi ayatun algon menna dehavi ecche ekale fanu ekamana beenu wegen uluvi kama wanya mi gota adi ekamana ge nafsu difa kurum gendawa kama wanyas ekan annan jeheni egotase mi mantiki usulun nota mi zamanuge bahun algon buna konya logic usulun balakam vejja mi heko amilla difawan oleru ene mi gellum wegen dani ene emiha kurimati wegen ehunna faratun ekan annan kurimati wegen ya khilafa filagen da mihekam vejje enage furagahun ekan anna goibani buddhi gosulun algon men balafiya mikan oti mihenne mi algon mita mi faha kolla beenuma kamaki hemema algon men fenifoti nota algon men mi wahake kiyet qur'anu ge nassun sabitu engfa oti mi fa yusuf alayhis salam ge gamis kol ge fa pula vi faratun halak goswa hurikaman ehem vijja engeni ekalek fanaki e tuhumatun bariya fa farate kamga mi mitaga algon mi faha kurani buddhi ge usulun algon men balalima mi kankan algon men nge badehave saaf kun enge visne adi algon kurim ves ishare kurin nabi be kaluna meduga algon menge mi tuhumatawga war visnu terikama aki gengulan wan e be kaluna ki allah subhanahu wa taala mi fada huriha uni sifatakun kufafatakun bariya kurama farat tekkan ehwima algon menge hituga algon menge aada ge insane ge khiyala
wahuma shakka adi algon menge iman kam mi gudaagenda gota mi gota nabi bekalege khiyala fikura shak take naanane khiyal tere mi mikhala dodiya kandatake verivege nudanekan mi algon men warabboda visneje nukta teke mi wahaka dakkaru algon men mi waha dakkani aadayage insanege wahake nuune algon men aadaya insanu mikura nuba amalta ki ebekalun ekankamun tohiru korwafa kantattakan algon men qabul kuran jihene mi wahaka dakkan algon hama beenum wani algon menge mujtamauge tere mi wahakata feturigen dairu mikankama meduga warabboda samalukam bahattawage wahaka adu honteri waha kuriyaggen devuma Abdulaziz. ade mi ibrahim dekki wahaka algon menna war sorihako kirti qur'anum hama engin ebowe aziz zulekhaage firikalu idannawani innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim ti hama kamanamenge reemunge tere wa makaru eri kamuge tere wa kamike den hama mi faisala nuwata mi kan nimige midiyei komme kas yusuf alayhi salam ei ekamun bariyegen wa mi hekkan egi gen nuwata bekalekkan egi den eya ekuga eka sidru kurawan ebe fulum beenu wi ehmi ma aziz mi dannawani yusuf arida an hada yusuf mi tikamu duruwe gannashe kommes miwahaka sidru korechche rakatri washe den ambimiha ei kuveriyekkan algon menna kama riti ko mi ayatun ebenge wastaghfiri li dambiki innaki kunti minal khati'in kamanaya ti kuveriyeki ehmi kamanage kusha awa istighfar ko tawbabe ekamun duruwe gannashe mi wahaka ta forwan masakke kurun algon menna dehewege midani hagigatuga hama e taati bihuri hayme nota fandiyaruge nota geterege wagut tibihuri hayme etiraf wejji kuveriyeki zulekha kamuga den mefahu mi wahakata foruman enguma fahuga wes mi wahakata kommekas faaluwegen diya kama kirti qur'anuga enge monnani الله وهكذا وافوني وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا كما سمعتم أقول من دهوج مدني واحكتا فعلوه نوتا مدينة تريجا نوتا رشوج تريجا خبرتا فعلوه ديا كما دين أقول من مياد تريجا بسنا لارو مثلوجا مي كمن هيجا من ديروجا مي تبي هتر ميهكو هما algon men hagigatuga miwahakata ebe fulun sirru kurawonului kamuga yes algon men getere gas mashuru fauna wahake mi demihaku kame kurakama baniwi ekame faaluwege daane algon men emmena kiyos hiyo buddhiya vishnu lifa bay kabuma edemu mere program limalana program record kuri ahmad rashad husaili ali abdullah wassalamu alaikum